بسم الله الرحمن الرحيم. Darsou noga e jooɓo e nder nde ɗo deftere matini din iɗen e nder page noga e jeenaɓon hella ley karama komin maaki wa arkanu solati coɓɓi julde nden yani tugale julde nden yani farillaji julde nden awa arba'ata asara ko 14 arano ɗum am ƴiyamu daragol ngol ko farilla ma al qudrati wondude e hattanede wa takbiratul ihrami e habbirango harminirgo ngon wa qira'atul fatihati e jangugol simore fatiha nden war ruku'u e ugginagol ka ruku'u ka hoore koppi war raf'u e ɓantagol minhu e ruku'u on feewa wassujudu e sujjugol alal a'da'i sab'ati e hoore tere ɗen jeɗɗi wal itidalu e feppodirgol minhu e mu'um imana ɓantagol ngol haa feewa wal jalasatu e jooɗagol bayna sajadatayni hakkunde sujuudeje ɗen ɗiɗi wattuma aninatu e deeƴugol fi jami'il arkane e dendagal coɓɓi ɗi wa tartibu e rewnidirgol bi mana ordonugol wa tasahhudul akhir e tayya sakkitoro on wal julusu lahu e jooɗanagol tayya sakkitoro on wassalatu e juulugol ala nabi e dow annabajo on sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juula makko sinama wat taslimatani e salminangogi ɗin ɗiɗi 14 karama komi maaki joni noon arrukunul awwal laɓɓingol soɓɓundu aranoru ndun ɗum soɓɓundur ko laati alqiyamu ko daragol ma al qudrati wondude e hattanede karama komin maaki wad dalilu dalilugol wonde dalilu on wonde daragol juulangol ko farilla qawluhu ta'ala ko konngol makko kanko towuɗo on hafizu reene duumo ɗon tabiton ala salawati e hoore dendangal julɗele ɗen 5 wa salatil wusta tentininen julde hakkundere nden ɗum ko alansara wa qumu lillahi darane Allah ka julde e jaakoyo dare juule wa qumu lillahi darane Allah qanitina hara ko o yankiniɓe ha yankini soɓɓudu arnuru ndun non athani ɗum mon ɗum takbiratul ihrami habbirango harminirgo ngon ɗum kadi ko farilla ɗum non ko konngol non o konngol woni habbirango harminirgol ɗum ko wi'igol Allahu akbar wa dalilu ko tindini ko wonde habbirango harminirgon ko farilla hadisu ko maaku nelaɗo taharimu ha ko harminirte at-takbiru ko habbirango mon wa tahlilu ha ko daginirte at-taslimu ko salminago mon en ara ɗum ɗo si Allah on hoddiri gotum gotum ha onon kadi faamon berkum mi faami kum hawnaki toode onon faamon ɓuri min komi faami kon ɓa nelaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam yo tawaɗo on ɗo yottinoyi emo ala on ɗo no gasa yoga e yottotoɓe ɓen e mum
ɓura maanditaade huutora ɓuri nanɓe ɓen. min miɗa waawi janngude ɗo jooni mi fira mi laɓɓina onon faamon komi firi kon ɓuri min firɗon no waawi wonde. yalla ɓeydan en fof faamu ko ɗo wonɗen daraade en yiltoto taw e das men o darnen ɗon yiltoɗen ettoɗen haa ɗum ɗo faamu. ɓaawonde waltiɗen ɗerongol ka iwrunoɗen ton karama komin maaki wo arkanu solati coɓɓi julde nden woɓɓe inna coɓɓi woɓɓe inna farilla furuudu salati faanda ɗum ɗo kono haɗa toɓɓe goono gaa hayno lurra farlagol muɗum kono ɗum farilla ba farillannaaki ba e tii waɗa ɗum ɗo fof ka nder julde soltoɗa e probléme. min kala ko lurra woɓɓe yi ko farilla woɓɓe yi ko sunna min on mi etoto mi waɗa min on mi waɗay ka julde. kala ko wi'a ko farilla ni si lurrama hay fi woɓɓe yina farilla min on mi accata mi waɗayni. kala ko wi'a no harmi woɓɓe yi ko aña ɗum min mi tefa ɓatum mi andina ko dagi huweede mi huwata. kadama ko maki wa arkanu solati coɓɓi julde nden arba'ata asara ko 14. ara nun ɗum alqiyamu ko daragol ma al qudrati wondude e waawugol darade. si tawi neɗɗo on hino waawi daragol o juula o ɓaaraki nokku si o jooɗi kay juuli julde makko nen boni. si tawi neɗɗo on no waawi darade haysi o ɓaari o juula haysi o ɓaarotoni ma o tuggora goɗɗum o juula si o jooɗiki o juuli julde makko nen boni siko farilla. amma siko naafiilo haray mo mari feccere baraji dariɗo on daragol juulangol ko farilla ka nder julde no woodi yimɓe buyi ɓe yiyata ɓe seppa ɓe yaha haa ka ɓe faala o kono si hewti ka juulugol ɗon kam ɓe jooɗo ɓe inneɓe nawni. daragol juulangol ko tugalal garanal ngal noon e nder tugale julde nden ko mahi kon e hoore muɗum ɓaawde jannguden sartiji ɗin jeenayi. wo takbiratul ihramu ɗimmun ɗum e nder tugale nde ɗo julde bimana arkanu salat rukunuji ɗin tugalal ɗimmal ngal e takbiratul ihrami ko habbirango harminirgo ngon ko honɗum wiyana harminirgo. si tawi a wi'i allahu akbar a naati ka nder julde ñaamugol no dagino kono haray harmanima yargol no dagino kono haray harmanima piiji ɗin fof haray hande kan no harmanma si wona ko woni kon ka nder julde. o takbiratul ihram e habbirango harminirgo kon ko ɗum wiyana habbirango harminirgo gon habbirango faanda ɗum ko konngol wona townugol juɗɗe ndey ɗon ka wiide allahu akbar ko wiigol ka naatangol julde nden ɓaawde darna haa gas fes wiya allahu akbar kala mo wowlaali ɗum haray kanko o naataali taw ka nder julde. ko tugalal e tammal ngal no e ɗimmal ngal no tammal ngal noon wa qiraatul fatihati janngol fatiha woni tugalal tammal ngal e nder tugale julde nden. janngol fatiha noon no waɗɗi e kala darnde wo darnde e nder julɗele ɗen fof darnde nde fatiha janngete haa sella si wona wonande ɓaawojo karma koɓɓen no holla wonde si tawi almami on feññini janngin on yo ɓaawojo on kan jento janngin on hare no lurra kono on tumi wawi janngude e nder deƴƴande imamu ɗen bimana so imamu deƴƴi haysi ko hakkunde o gayni fatiha ɗo ƴodde simore on tigi kadi profita jannga fatiha on ɗon. amma so tawi julde nden ko suuɗetede hara on tigi to jannga fatiha jannga e ruku heeɓi feere ɗon ha imamu on wadde ruku kanko ɗo e ruku. tugal na ɓangal war ruku e waɗigol ruku on ko ugginagol ka hoore koppi lanca kulli ɗin ka hoore koppi fewna ɓaawo ngon uggino hoore nde wona fewno ɓaawo ngon nette ugginaaki ko feƴƴiti ɓantaali hawrina ɗum ɗon ko farilla non. farilla jooɓo on warrafku minhu e ɓantagol ka ruku ko won tigi ɓanto haa feewa yetti ɗum ɗon ko farilla no woodi buyɓe ɓantotako ɗon
ko ɗo ɓe ɓanta on nen hara ɓe jippi kadi ka sujuudu ɗum ɗon hara na ko haani ɓantagol ngol karuku ko farilla e nder farillaji julde nden foti ko julde wo julde naafilu julde farilla haray ko farilla nden julde nde habbiranɗa ɗon si tawi koyno timmu jeega ɓonno was sujuude e sujjugol alal aada e sab'ati e horetere ɗen jeɗɗi ko faanda ɗen tere jeɗɗi yeeso ngon ko go'o yeeso ngon si wiyama yeeso ngon kinal ngal e tiinde nden fof naati ɗon yeeso ngon go'o newe ɗen ɗiɗi woni tati koppi ɗin ɗiɗi woni joyi tep hoore teppe ɗen ɗiɗi woni jeɗɗi sujjugol e hoore ɗeɗo tere jeɗɗi ko farilla ka nder julde wal itidalu e fepponirgol min e muɗum ko faanda itidalu on ɗo ko ɓantagol ngol ka sujuudu jotto ɓantagol ngol ɗon haa feewa yetti ngol ɓantagol ɗon ko farilla noon wa kadalika ɓantagol ngol ka ruku'u kadi haa feewa yetti ɗum ɗon kadi ko farilla ko ɗum faanda itidalu on ɗo wal jaltatu e jooɗagol bayna sajadatayni hakkude sujuudeje ɗen ɗiɗi si on tigi ɓantike jottike ɗon neeɓa ɗon endere ko wiyata rabbi ighfirli allahumma ighfirli ko nande ɗum donc jooɗagol hakkude sujuudeje ɗen ɗiɗi ɓayden anndi sujuud darnde ɓe ɗe mar sujuudeje ɗiɗi jooɗagol hakkude ene sujuudeje ɗiɗi ko farilla wattuma aminatu e deejugol fi jamil arkane denndaangal coɓɓiɗin si tawi on ti waɗi ruku deeƴa ɗon endere ko on ti wiyata ɗon subhana rabbiyal azim ne laabi tati wata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli si on ti ɓantike ɓantorto ka ruku wiigol sami allahu liman hamida siko julno hoore ma ko julnowo siko julneteɗo ɓanto rabbana kal hamdu o ñiiɓa ka daragol ɗon endere ko wiyata hamdan kafiran tayiban barakan fi si tawi hara woni ko o julneteɗo amma si ko kanko woni julnude o ɓantora sami allah liman hamda si o darike o feewi rabbana lakal hamdu hamdan kafiran tayiban barakan fi e ko ɓeydi e ɗum kon ton donc haray deeƴi gongo e denndaangal ɗiɗo coɓɓi si ka sujuudu subhana rabbi ala endere ɗum ɗon si tawi ka ruku allah magfirli ka hakkude sujuude en ɗiɗi allah magfirli warhamni o hadini o afini warjuguni e ko nande ɗum ɗon on tigi ñiiɓa ka hakkude sujuude geɗe endere ko on tigi wowlata ɗum ɗon si sujjiya ɗimmo e holli ɗo wattuma anina tufi jamil arkane e deejugol denndaangal coɓɓini wattartibu e rewnidirgol bi mana rewnidirgol ngol ɗon wota on tigi janngu fatiha o habdiraali wota on tigi waɗa sujuudu o waɗaali ruku ko ɗum faana rewnidirgol ngo par ordre hara on tigi sakkitoraale ko fuɗɗorayno fuɗɗoraale ko sakkitorayno wote rewnidirgol ɗum ɗon kadi ko farilla watta sahudul akhir e tayya sakkitoro on woɓɓe ne waɗa ɗum ɗon wonde ko sunna mo akkada waka mazhab malik taya sakkitoron kono ɓeeɗo holli wonde ko farilla farilnaki min mi accata taya sakkitoro on tigi o waɗu bal toon min miɗa fiɗi fo waɗɗagol mum ngol watta sahudul akhir e tayya sakkitoro on kadi ko farilla ko faanda taya sakkitoro on ɗo ko attahiyatu lillahi on wowlugol ɗum ka jonde sakkitore wal julus lahu e jooɗanagol tayya on jooɗo tayya gongol ko farilla tayya konngol tayya on ko farilla jooɗogol ngon haa tayyo kadi ko farilla wassalatu ala nabi e juulugo e dow annabajo on sallallahu alih w sallam ka tayya sakkitoro kadi ko farilla ɗum ko wiigo allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka min majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta innaka min majid woɓɓe ne waɗa ɗum ɗon wonde ɗum ɗon ko sunnatu muakkada woɓɓe ne ɗum ɗon ko sunnatu kono haray min miɗa jaɓi ɗum ɗo fof on tigi jogito ko farilla waɗa ka nder julde juulugol ene laaɗongol kadi ko farilla watta taslimatani e salminangogi ɗin ɗiɗi woɓɓe inna arno ngon ko farilla ɗimmo ngon ko sunna kono hey waɗi fo ɓuttina salmina ka ñamoma assalamu aleykum wa rahmatullahi kananoma assalamu aleykum wa rahmatullahi ɓuttina watta taslimatani e salminangogi ɗin ɗiɗi ɗum ɗo woni 14 ko karmo ko men linkani en ɗo tugale ko julde nden mahi kon e muɗum sartiji julde nden ko watta kon aɗa a natude ka julde farillaji ɗin ɗum ɗo koko waɗete ka nder julde yo Allah hawnin sawaba joni noon karmo ko en détaillanayi en ɗum ɗo gotum gotum ɓe maki ar rukunul awwal suɓɓudu aranuru ɗum e nder cuɓɓiɗe ɗo julde
alqiyamu ko daragol kono noon farlagol mungol ko ma al qudrati ko wondude e kattal e jaasi tawi a wawata daraɓe koya a jooɗo juula won akhdari no yeeti en si tawi hara neɗɗo on ko farilla e hoore makko daragol hara o ɓaaraki nokku o juula si o wawata daragol hara o ɓaaraki o juula o ɓaaro o juula ma o tuggo o juula si ɗum ɗon marsali o jooɗo o juula hara o ɓaaraki nokku si tawi hara woni himo wawi jooɗagol hara o ɓaaraki o juula o ɓaariki o juuli ka o jooɗi o julde makko nen boni akhdari ko ni yewtiri en o si ɗum ɗo masa on tigi noon jooɗo ɓaaro juula si ɗum masa on tigi waalo noon ɓe holli wonde ne woodane julde e alhaaliji jeɗɗi e rewnodirɗi nayiji ɗin e muɗum koye hoore waɗɗagol tatiji ɗin koye hoore yiɗede ɓe holli amma nayiji waɗɗiɗi ɗin ko daragol hara ɓaaraki nokku juula mo ɓaariki o juuli tawi mo wawno dara hara ɓaaraki ɗi julde makko nen boni no ɓen ɗon holliri noon ɗum noon ɗimmon ɗum ɓaaragol juulagol si on tino wawi daragol ɓaaro ma tuggo juula o jooɗiki o juuli julde makko nen boni ahdari yewtude en noon ɓaawo ɗum ɓe maaki jooɗagol tammunɗin jooɗagol hara ɓaaraki nokku juula si on tigi jooɗike ɓaarike tawi no wawno jooɗade ɓaaraki juuli julde makko nen boni si ɗum ɗon feƴƴi si ɗum ɗon gasi marsal na ɓurno jooɗagol ngol ɓaaro juula si on tini wawno jooɗagol ɓaaro hayso koye dankima e juldere juula si o waalike o juuli julde makko nen boni ɗum ɗo koye dow waɗɗagol amma tatiji yiɗa ɗin ɗum ko nde juulata mo wawata juulde heeɓi alhaaliji nayiji o juulira beccal makko ñamal ngal si tawi o wawata ɗon o waɗa beccal makko nanal ngal si tawi o wawata ɗon o ajji o juula si o luttuɗi hakkude tati na fus bonta julle makko nen amma ɗiɗa tati nayiji arani si on tigi juuli alhaali go'o tawi mo wawno daragol o ɓaaraki o juula o ɓaariki o juuli julde makko nen boni ɓe holli noon kan nden ɓaarande bondiren sammuɗum julde ko si tawi neɗɗo on tawi ka ɓaariɗa ɗon sortama a yanayi amma si tawi ka ɓaarɗa ɗon sortama nan sami noon haare ko aña ɗum kanama komi akhdari ko ɗum woni koɓe yewti hen si tawi noon mi falji addete wonde mi fonta akhdari kami jooɗi ɗo ni alhamde sawaba donc ɓe holli arrukunul awwal al qiyam ma al qudrati ko daragol wondude hattanede wa dalil qawli ta'ala dali hafidu ala salawati reene duumo ɗon tabi ton e hoore ɗe julɗeɗe joyino wa salatu wusta tentinino julde hakkundere nden c'est pourquoi julde hakkundere nden ko ɗum ko fanda ɗum ko alansara hay fi woɓɓe ne ko subaka woɓɓe ne ko jeeƴe kono ko ɓuri sellude kon ko julde alansara ɗum ko fanda sa ƴetti kadi subaka go'o fana ɗiɗi a tawa tammere nden ko alansara a tawa futuro e jeeƴe no yeeso alansara woni hakkude yo Allah hawni sawaba ndaɗo mati kala on mo alansara fuuti ne wawi so perdi ɗengure makko e joole makko nen fof e biyeji makko ne fara perdi no ɓuuri moƴƴande mbi alansara fuutagol makko julde jama yo Allah hawni sawaba donc haray Allah daɗi wa qumu lillahi darane Allah ka julde qonitina ko luɗɗiniɓe mana ko wonduɓe yankinare deeƴere e wattugo haqqille mum e nder julde ko woni julde ko karma komi maki joni attani ɗin mum ɗum e nder tugade nde ɗo julde takbiratul ihrami haddirago harminirgo gon waddalilu dalilo ko hadisi ko maku nelaɗo tahrimuha ko harminirte julde nden at takbiru ko haddirago wata halilu ha ko daginirte at taslimu ko salminago si tawi goɗɗo naati ka nder juulirde hino hananimo ka o habbirta tawi o tawi imamu on fuɗɗinoke julde mana fuɗɗama koye o habbir o naata ka nder julde si o tawi ɓe ka ruku koyo daro ha o feewa o habbira few ka o feewi ɗon yilto noon watta ruku o habbira kada waɗa ruku on yalla homne sawaba mo juuli waɗali ruku hara e kan mo juuli kanko o habbira harnima gon hara kanko o natal tawa ka nder julde makko yo Allah hawne sawaba ko ɗo arno ɗen si tawi o yii faljere ga iɗon newnana yiltugol iɗon newnana kadi andingol jannguɗo o wonde o falji amma si tawi ko sawaba hawnirɗo e muɗum ɗum ɗon on ɗaɓɓiraka ɗaɓɓutugol ko on waɗi ɗum on ɗaɓɓiraka fus si wona janngugol si tawi naforne muɗum hutoro yetti ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawne sawaba yilto ɗen naɓide wona wowirno noon waylite ɗerol ngol bisimillahi rahmani rahim wa arkanu salati e coɓɓi julde nden arba'ata asara ko 14 alqiyamu daragol ma al qudrati wondude e hattanede wa takbiratul ihrami
e habbiraango harminirgo ngon wa qira'atul fatihati e janngugol simore fatiha nden war rukuu e waɗugol rukuu on war rafu minhu e ɗantagol ka rukuu wassujuudu e sujjigol alal a'da'i sab'ati e hoore tere ɗen jeɗɗi wal itidalu e feppodirgol minhu e mu'um wal jalasatu e jooɗagol bayna sajdatayni hakkunde sujuudeje ɗen ɗiɗi wattu ma'aninatu e deejugol fi jamil arkani e dendagal toɓɓiɗi wattartibu e rewnidirgol wattasahudul akhiru e tayya sakkitoro on wal julusu lahu e jooɗanagol tayya on wassalatu e juulugol ala nabiyi e dow annabajo on sallallahu alayhi wa sallam wattaslimatani e salminangogi ɗin ɗiɗi arrukunul awwalu soɓɓudu arnurɗum alqiyamu ko daragol ma al qudrati wondude hattanede waddalilu ko tindini kon qawluhu ta'ala o konngol makko towuɗo on hafizu rene ala salawati e hoore julɗele ɗen wassalatul wusta e julde hakkundere nden wa qumu lillahi daranoɗon Allah qanitina ko yankiniɗo athani ɗimmon ɗum takbiratul ihram habbirago harminirgo ngo waddalilu dalili on hadisu ko maako nelaɗo tahrimuha ko harminirte